Mystic of Open Eye Church, African Traditional Belief, Yebishia, na Yetinkomo. And then someone at the brown, a mood to Nasso. If the Debbie America may say, if you are Asetena, you set a song pie between your transit, be so free Asetena, and Yano Correda. Now, the numbers of me to me who are some true donors from Kain. Now, Bwama Asetena, she shared an auntie and be to me a conkaino. And it's Asetena, some prepino, a young time with this summer home como. Na aboa ama yatumi atene ma sie because ene Christo somna nkasa emu nsem na kwa epi na yehu esomno wo kyeso watch na se de be beboa ne atumi ate ene nkomodie na senti yene na kwa mohye ono Judaism esom pani pa ana se Judaism se de be mo kana no na saso ana asumde ntontom som osomafo yawo ono so nana musini ewa ha eye osuani yawasare Yaba bedin komo na wie nkomo ba bedin bebusa se obo ade no nesom enenemai eno nkomo ne bedie the worship of God and his people nyame esom ene nemai anase den crofo eno tabusia yaba sinkonya eda wie ne edin komo na benim se yebe wie no na yehunu obo ade kro a ewo se ene nante ene esom a ewo se yefam na yedi hunu obo ade no na meka wose nkomo yi menu na die enti obeba modia se wodo adwenche no ebeba WhatsApp number 0204905655 0204905655 obetumi asere WhatsApp voice note and answer WhatsApp message and answer text message the any friend say SMS no short message service betumi asere bi na dia ba na nyina be kan dia ma wo ye voice note ni abebusa asema na be kan bi ato de kan so a ani diem ni ahobrase me so say aya na wama na yentiem minute baako wonsem no wa bonotot minute baako ne fa nyina bra na ye nyina yentimi hia de donko ba pa minute no edu enum ene semese no be mienu matrasi de na akwa mo hia trans sa so no hia ni yawasare onso so atrasia ene ba betin komo na menim se waje Facebook ho aboso Facebook ri Agenkwa FM Kumase 101.9 Agenkwa FM Kumase 101.9 uko YouTube so I stream live or betuma hwe Agenkwa FM live kasa live ne live ti Agenkwa FM no ebom normal space live live ewo YouTube kasa oba like oba share no subscribe na comment section hon so what to me do asem bisa no adwen nyina no e de go de amaye me ka se nyuma ko boy chedom ye de dwuma de brawi omo ye pi said what is na ye bo mo dwaton de ho daru e de echo no alaji siribe wasi wani no on fast kanka onyo operation nanso so wani na fra acha na 10 minutes na wani na bi di han se nyamro enfidu nti wani ha obi anode kwa obebo no wasisio adusa hebade ni product na badwa so adusa mala heba adusa capsules ne nyina na adusa ointment ayindra wonom bia boa papa esiesie ma no mo fichi komodwo mema so omotumi gina ma na so afi hu na me ya nyina no etimi to ase de ba mo sa so na skin city se me kan cho se honam dia no manfa nto papa ni mfra wa bra ba hwe na cha kwan e wa sokore mam asokore mam po be affordable house no wono na nhwe ni mana se ni main entrance na hwe ni mabrosan so ana be hu skin city kono sisi ni padua na bibia so entimi enkonkan eman we no nyuma kwa do na ne bo echi do mo ede dwumadi bro kai se dankeba oso so ka ho o se prostate cancer ana se die ene hawo o prostate no ayelaje adas hayede hoba obebo mode na wama bibia ko yama bema so a wodobrada no obemo agina wona so afi cancer mu ahodo ni nyina no hepatitis B ni so otedete edi amawo we ni nyuma ko dodo na brepa ma fia ebeba na beto madwaton de edi amai na bo echido mede dwumadi bro ka celufat eye adroswa etu eye malaria no asekra to binko pharmaceuticals adaroma ne odwa so you lufat suspension in a tablet in timpanifo no tablet na nkra no so no suspension no na bibia tumi akoye sabre de mpanifo atrase e ba bedin kobo na kwa mo shemo akwa ba so Odame apom ti sen otumfo no adaroma ye do ba de ase osiani ma so akwa ba ye ja papa bibia da na akwa ya mi na adom tie ho ye right e do tweda bo yakro pose pacho na onso e so me pa de ya mi ase na bedin komo ofia na kwa mo shedi onya hoho e ofia ha nokure bono aboko
aha Ona wo hwɛ mi o. Waboko. Some de bia mete ha. Say so wo hwɛ mi. Ma hwehwɛ o. Ya hwɛ mi. Me hwehwɛ so aya na wa ma hwehwɛ o. Ma ho kwan na me hwehwɛ o. Ma me ho kwan. Ma ho kwan na me hwehwɛ o. Ma me ho kwan. Ya ka wo. Okay, but yes, me de ose be yo. Sa ayi da yawo ho. Osuani Yawasare ana osuani Asare. Say je na mantem se ho. Wetua. And so. Mpanifo so ma bamra yen sa mamre. Na kwa mo she Judaism asomne mu de hyekan ana osomafo osuafo Asare. Wono so so asomdie tontom som kabom. A osomafo yaho eda ano obafia achia brodia sia no awoso sia no aseki. Na de me hunu no trousers and skirt. Ba ne nyetiatia na tintin se de me de dai. Okay, me de dada no ni bi na wa chiri no. Ni mu no de dada he. Oba bona hwe ase. I said you got it. Right. Ankoma ye be die na no. Nim say ye nkoma ebebo abo wati bi ato obo ade ase. Ma me hya se mfam free osomafo Asare ho, osuani Asare ho. Because ono ana ye ho fie nti bisa ne kwa so na afi ye de enkomo na ahyehye so se ye ka se onyame onyame oye hwan otumfu yankopon ono na bo soro ni asase okay ene ni ame wo mi na ono ne onyame no pacha wan o bibiri no ebroni okonkro ni yame somafo ya mayati asese otumfu yankopon osoro dom ni na won mi na ye tuntum okay misana okonkro ni yame somafo ya mayati ase enti broni nim enti yenuanum abrofi won mi yobonsam ana won ma yobonsam tuntum won ma ye Jesus broni enti se obonsam ye tuntum okay enti ne nuanum na won bo so won karate sei okay ene ade ba kwa nka sese minum mi ni na ibisa ye ho enti ye yira akese efri titru abrofi won ma yira ye kra ne ye do tumfu yankopon ase so de osoma so chen tetefo som abre ye oman Ghana ene wi asin na amen okay ye do konkro ni yamesoma ye wo esom a eye kese se tetesom na ene de he ye wo osoma ye de mo mabofom okay yankopon de ma Abraham ene nasefo okay okonkro ni yamesoma afo ya ne nche akire ma me ate ase se na ye kase akana na ye yina yinim se ye kasa okay na so okonkro ni yamesoma afo ya ba se dabi akan oyini pa ye wo no no ye komishini okay no one suri na chi ono no komishini odin kan piu wias first na akan ni wu na chi na na asefo a ye Ghana fo akanfo yi ye kokoda na abosomsom man okay entintontom som na yakopon de ma akan no osom na yirai okay enti mikasem se wo hwe ya mekase ye do tumfo yankopon ase se odi osom etisen tetefo so abre yes ana mebusa ase tetesom no ene de he a esoma abane no kese ese no na migusu amechire mi enti ntontom som ne ye akomhyefo no som okay komishini Muhammad ya mishira na som dwenka no no ankasa na yiri ho ada nse se no otuntum ya me na wafa mu ada enti okachire na chidini ya friend Said o se ade bi wo ho no ma yankopon ne je ho sene se ode wo mabaye dan babofom okay o se asarati ya ode bre ya ade bi wo ho no ma so sene salat no no se yes obi oka kan ya otuntum ya me no o se sene obi ode no mabofom okay enti se mo ya asori wi a mun ka ya me kakra ene ne ntontom som ene ne akomhyefo no som ti okonkro ni ya mesomafo se akomhyefo ne asomafo won ba asase de enti a won tumi ye won madwuma obonsam antete wo wa asase no so ya ntontom som ne ntra o kasabo no o ka okonkro ni osomafo ya okonkro ni osomafo ya oye hwan ane na ne dia chi tumfu yankopon wasoma no se de osoma Moses ma obaje o man ne frunku asum se de osoma akomhyeni Muhammad ya minhira na asom dwenka no ma obaje Arab fo ni fro bonsam sem ene di akire the same thing ato Ghana mpacho ma me Isaiah 19:24 asa na metumi di akire me nsem bi mu Isaiah chapter 19 verse number 24 ni anhwe asem bi o ha okay kan fo no be kan ma na say itime kan fi ha okay on kan ma yen Isaiah chapter 19 mpacho ben kasa mo na ma me ye pa why Isaiah chapter 19 verse number 24 or say edano Israel beto Misraim ni Assyria so miensa
ayenhyira asase mfimfini 25 esan se asafo erade ehyira won se nhyira nkame man Misrim ne mensano adwuma Assyria ne majapade Israel kasa ne nie weni kasa ayira Bible school for no ti okonkron ni nyame soma afo breni na o kasa o say Bible school nyame sem ni Bible school okay Israel de obi anim Israel na Bible ka Misrim asase a ene na Saudi Arabia enye Egypt mo ma Genesis chapter 10 verse number 1 na hwa asembia o ho no Genesis chapter 10 verse number 1 abusia wo fia na wo church quotations no because me ka se dwuma de no na die nti wo chro na so kan a de be kire wadwene ana so opese obisa na pese wo kanto de ka no so no obey voice note aba WhatsApp number 0204905655 ana so be send text message ana say WhatsApp message aba 0204905655 o de ba ya kenkai e de amampacho kenkan for na bia won kai my Genesis chapter 10 verse number 1 osina ye ni mu Noah ma Noah na manie Sham Ham ne Japheth Noah wo mamiensa Ham Sham ne Japheth enti akomhyefo na asomafo ina apie fru Ham ne Sham afi ma verse number 6 na hwa asem verse number 6 na Ham ne manie Kush Misrim and Misrim Put aye fesiwa enti Misrim na azan 1924 no say dano Israel become Misrim enti Misrim no yunipa ye wo no okay ona asase onya ye Saudi Arabia enti ede na Egypt ye from Misrim for de enti a Egypt ye from one Misrim for no say sa Misrim na asase ne Saudi Arabia no ona ne nana bi na ba Africa Egypt ya okay enti oba o say we Misrim na sefo enti ye nua no ma sabi ye na ko school edu akire kakra no ye nyina yenim set it no na Misrim Africa Egypt na wonu nya asema na Saudi Arabia na wonu kokaka no okay na wonu masifi okay omunya asem wo Egypt ho na Africa ha omo de kon Saudi Arabia ano makodi asem okay na wonu masifi afi ye mra Asilia fo no so Asilia nso ne ye Ghana fo ayefe akanofo yi akan oyenipa ye wo no se de na America no wansu ile na chi akan commission odi nkan pio wiase first akan beto anuanom nyina se na wo no soma abosom osinya me bi wo ho no ma se yesom no anuanom na anya antum tonya makoma 20 no no wo no to free Zidon kwatra Assyria enti ewum na we se o me kwa kwasra me bra akan kwa na wakaka ti wo ndisa yenya akan dompi afi na wo no madoso tinya akan komhyefo makoma 19 okay akan otoso 18 ne yankopon ka kyense wasisi asase bia ma ono ne asefo wo bibire ane wase asase ne funsu ne wopem so oye batan amanamane ina baba benum sa batan ne funsu ne bi ene o man konkron Ghana ti akan otoso 18 o ka kire ne nua otoso 19 enti akan otoso 19 one akan dom ina tufri Assyria se won ba boshe asase ne do yedu Central Africa yedi 600 years wo ho no mo okay ho na akan wi enti akan wu na chi pacho satam ni na ntontom sum ne kura wo no mo satam ni na ntontom sum ne kura enti akan wu na chi na busuan mpanifo no yense akan commissioni wawu yenu boshe asase no so ye bede ne yakwaduru boshe asase no so na won ko East Africa sunsum freni bi ho na won ko gi nsu a oba Central Regional won frɛ no akor okay esi se busuan fie na de oye won ni aye ma won ni o se munya akuduru boshe asase no so a munya si busuan fie ni wi a mu fe nsu ni bi nya den esi busuan dan na no nti afeso abusuan pan ni fa nsan o se otweli ampon kwa me ye kire won nsa na mum ye ma won nsa that means na won nim se yankopon ye den ho okay owia afianse obefra abonsumpa ne nsamampa o se maboa ye afia kwa pro ababa tuye momoa ye na busuan do momrem afeso aya eden yadamasen ene ntine yankopon no som na ode ma kan na asefo no won ma yire osom no okay o man ye dan for ni tigana man beda ha kakra me ye 1000 years asomdwe ne ahoto ye den okay esanse na kan no som nkomhye wo ho nti na wasom okonkro ni nyame som afo se osom na ode ma akan ene na asefo no on san famre ye ti okonkro ni nyame som afo ni dwumedie no okay asamete de okay asia sa ensuo no mo safri East Africa no enfantema mu na dodo na wo ana ho na bisi on se okonkro ni nyame som afo apie free Central region yes enti ne kasa na oka
90% or kind of fantasy. Metia, and Sua are not chess, your friend a coroner. Metia, a Santa Regina once was said you must see a day. But, sir, a dear. Fantimamus no Asantamamu de no mi eti Asantamamu ni se bi ni ha ba kon Fantimamu de a ewo ho afi no so a omoko kobo bia akro manim no manom bi no ma bompae ba Asantamamu bi ni ha sa enti unje ni se ne sa edom na no mu fi akan ho no eba no anaso mu fi asiri o me akan fo no mo ba no o mo ne central region fo no nya o man Ghana nyina o man Ghana nyina isi de o man Ghana nyina mame chirem because so ya wo kan uko meba Oko Northern Regional, ebini ho. Oko Sahwimamu a ebini bi. Oba Santimamu a ebini ho. Oko Eastern Regional, ebini ho. Oko Framantem, which is Volta, ebini ho. Aha. A Central Region, ene wo. Inte nyo mumum ene Central na nyo my God nyina. Mama chiri mai. Ya hwe fa kwa kan fo na nkasa ewo. Okonkro ni amesma afo se akan. Ye bebe pie techiman. Okay. And I can't trap no woman, Makumako 10. Your bonofo, Asante, Chufu, Wasa, Equiapim, Acham, Quo, and Fancy for. Okay. Yeah, 10. It is a Ghana map, and I won't say, I can't regency in your one side. No, Mum, I can't know in Cana, I can't dominate P. Mobile or Nasa for an Ancasan and Fancy for. I drink okay. And internet, son, we need a back of summer that one answer a year where biblical history. Where Ghana history, and I say biblical history. A Ghana history, a Yaminum, Abacosem, a Hintasem. Okay. Yes. So be smart, Obi man, Yamisman, a smart from Manabasas and a swa. As I say, I'm many daddy. Since Moses now. Obeje the Israel for film kwasum Moses pie fi Levi abusuan mu okay Levi abusuan so na abusuan na wonumi asofo okay komsheni Muhammad ya menhira na asomdwe nka no obeje meka fri obonsam sem no abosumsum no opie fri kurishi abusuan mu okay wonm so abusuan na wonm hwe meka so enti se o man Ghana sa atete apansam wo yare ahokire oha kwada na apnesie na se yeso yankopon na man na se yankopon sumobi na ba baje o man na afru esi wonma ti se opie fru akan na odi nkan na samete o point na se a na che se Noah embanum no enti chemu miensa no obi anya na man pachawan enti obi asoso man na ese no ogba ade ni yi obi frim pachawan ba baje man no enti waje Saudi for pachawan ana waje Israel for pachawan enti akaye Ghana ana waje enti amai na kanala tafo ne Togo for ne Congo for ne abom kaka no so na baje omo mam Quran chapter 3 verse number Quran nyina ka ho okay aka be 4 minutes na we see from pachamati Quran so kan kam de medie bayo Quran chapter 3 right abusia koso na tie dwuma de na fa wadwenche ne bra 0204905655 0204905655 ida so be send no WhatsApp na say be send no ma text message na ba WhatsApp voice note ba ni nyina no yebeje na ya kenka dia ma okenka for kenka ma yo Quran chapter 3 verse number 85 if anyone desires a religion other than Islam submission to God never will it be accepted of him fesua ya me na semni o kan ni kyo sisen o se obi piara obekọ osum bia pasum dwesum ho no yankopon sa atemu ada menyine ntum ba se Islam Arab kasa what the back kan kasa me ya asum dwesum okay Judaism Hebrew kasa what the back kan kasa me ya asum dwesum okay when say Isaiah 19:24 no se o man ne miensa nti osman Moses man ko yi Israel fo ni frunku asum me ba nti se obi wo Islam sumu no obi Judaism mu na obi asumdie entontom sumu mo nyina mo ye baako osum ne ye ba nyame ye baako na sum ye baako ne hihye ne mra ne bibia eye baako nti se de nkramofo ekutansuo no asumdie entontom so mo kutansuo nyame na asem ni omo commission Muhammad yame hia na asumdie nka no 13 good years otutu meka abosumi na from any man san odi yame no sum ne yeden esuo okonkro ni yame sum afia ne de 10 years nti otutu asunsun fi akuti a o men abosum meti ane bai bonsam na ade ni from any mu wi a yenso yebekitensuo yentra konwa so
Okay. To say the Christianity, since Yamia back home. And the 10 years and we'll how many years? Oh, concluding Yamis Mafia will come 7.5 years. So, yeah. In Pacha. I can't 2.5 years. 2.5 years. I'll bet me up more home Ghana hanging away. O concluding Yamis Mafia will say, Obi Biara bay it in the more Buno or Bekujamati Mwada, since I home fee. Okay. And to say, yeah, bay in a titty, moon a car home. Ghana Hanma, concluding Yamis Mafia said, 1 week in Port Bay. A Casa. Kansa 107 verse 20 or so man asem manakwasa won we are right but I say e besa ba hobiem na ya ba be do afi so mo mo suko e kwan fa so e so mo bo ade ne man no na kwa mo she na memra ho Judaism mu se ka se onyame a mo gide ene mo nchiase ene sen yo me da wase me chia watifo ene wahwefo Omama je bresa bri tie agenkwa FM Asetena mu nsem dwumadi kunkunu yawe asundwe enka wo nyina okay yo question bi sa me no obi sa asem onyame efa ne se onyame ne de e twikasa na emu ye de nim se yawe na emu se oba no ye di me se ono na ye abodie nyina ewura okay enframa dano ehum dano ensu dano ebo dano mutan dano ade biara eye nature edan saa obo ade no okay into wono and the supremacy I say honam nyina koto no okay ti ubisa me ano yie no Judaism so me free hina bai be da wase the root of Judaism the Jew for be ka kire say founder Abraham okay na one who ya obaja chinye but the reason why inti ya omoka ne saa no na be say me kire mo kakra okay because we ka say oh fa no normal dia nke be ka say Abraham because Judaism by no na Abraham no abaya den eko okay but o ma addition no mo nim die mu ne de o mo de Abraham rabbi for nyina de Abraham ana ye founder a kire ne say ye de som ne share Abraham bo okay because I want prove say ye de som ne share Abraham bo Abraham wasene mu ana me kire biase mu hweko nyina okay adano ana okunkuni yawe nim ye na Abraham ede na mabutu fom e ka kire jane say wo ye kase Genesis chapter 17 verse number 3 enti pe de wan kasa wakan ye de na chese wo de som share ne bo me da wase ohun say Abraham adifo na sa akomjefo pi e ba koye ba na papa no fa som no ensi ho okay question nti o say me do ko ba bi kakra me tie pa infitiase no e jana mfa som amfa mo ni pa bia okay na emom oni nipa so nante ye na onante ankrankre na nya nipa dom okay e difference say asase da hotu na mi say odame nko a no wayiwu e me mo enfato ho a e bi de say na no work wode som ma no a eye ono nko a na eja no ntem uhu no na utie na kudi na chi a no akudi na chi na wonso wone papa na abenya twaka bi wode som e de mama tusala a ye enkyerechire som a wode ye den e de ma wo mo ti no omo som no we call the history of the secret book of Enoch be a brave man na etitu ko ne nchen kwaji nyansa because some hunu se ono nko an nyansa ekura no eye sonko eye gya ne ntia okay na baby a oye na just afede ye wo be ne national e de ade na ode man nipa ankra no e besi ho eye Abraham your seed Genesis chapter 17 awo ka say Abraham every chapter 15 o ma Abraham ya kwankyere bi etwitwa emuam no ma bedisi so o na hofa o pa was Abraham hu na mpara say wase fo baye nkom nko bi man so mfeshi ha nan na nuachi mebusa o man na ten na yo man no okay enti ebra ogwakwo yi o man no asem miensa no de so man na moshi ska kire Pharaoh say mame man kwan no nkonko so me okay mame man kwan no nko me afode okay so what I say mame man kwan no nko hyefa e mame enti eye affordable osom ana afashe okay ti se nipa bia what I say we so na we say eja na soma sa na me nsan we eni kwan say wo to chen okay
so osoma say as okomisheni as odifo as osomafo as na mam yansam wei what be kan wo wasoma wa na wafrɛ wasoma me say me kun wasoma me ba me wasoma me nti wo no wasoma wa he so wasoma me nti wo de mepi Ghana ha okay na make bi kire ne kwahwefo ne watifo no nti wo kuta osom afashe and affordable yes okay and affordable so kura mamani amane yes okay so what am I saying eno na yefa ne say esom na ye kan som na nkasa de ya aye hyemu ne de ya en so do mabutu fam okay the word osom nkasa e osoriye oko Hebrew mu a e shaka and ancient Hebrew e his kataya But the monk kasa ne sa ye tie ma mu ne de kasa ne di sua de beti ase na mo fa kasa na mo de be confuse nipa say Bible ye chi ayirache okay yen say dem nua kasa na o kan akan anas o kan trap ahodogo no yen free ha enya ha ne yete nemum nti e besa ko ba bi free ba odum twe di ampon yawe o de free ba bi e ya so dinti ya Deuteronomy chapter 26 28 64 to 68 and Leviticus chapter 26 verse 33 Bible no yentimi ko tu ni sa obra yen kan me pa chobon